Žalosna otajstva. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Počinjemo u tihoj sabranosti uvodeći se u svetu Božju nazočnost. Pozivamo Isusa u svoje srce moleći ga da naš duh sjedini sa svojim Duhom Svetim i tako nas osposobi za istinsku molitvu srca. O Kralju nebeski, odvjetniče, duše istine, nazočan svuda i u svemu, blago jednostavnih srdaca, životvorče, dođi i razapni svoj šator u nama, očisti nas od mrlja grijeha i neka oprečisti Tvoja svetost spasi naše duše. Amen. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih. Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega. Odonu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim Te za one koje ljubiš Ti, ali ne znaju kako da Tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Isusova smrtna borba u Gecemanskom vrtu. Meditacija iz Biblije. Isus u tjeskobi moli u Gecemanskom vrtu. Meditacija iz poruka Pravi život u Bogu. Isus govori o svojoj agoniji. O Gecemani, što bi ti još mogao ispripovijedati osim tjeskobe, izdajstva i napuštenosti? Gecemani, ti si oduzeo ljudima hrabrost. Zadržao si je u zamrlom zraku moje tjeskobe za sva vremena.
Getsemani, što bi još mogao objaviti što još nije objavljeno? Ti si bio svjedok u svetoj tišini izdajstva tvoga Boga. Ti si mi svjedočio. Došao je čas da se pismo ispuni. Kćeri, znam da mnoge duše vjeruju u mene samo kao u priču. Oni vjeruju da sam ja postojao samo u prošlosti. Za mnoge sam samo prolazna sjena, sada pomračena vremenom i razvojem. Veoma ih malo shvaća da sam ja bio na zemlji, u tijelu i da sam i sada među vama. Ja sam sve. Što dođe da prođe, to i prođe. Znam njihove strahove, znam njihove tjeskobe, znam njihove slabosti. Nisam li ja sve to iskusio u Getsemaniju? Kćeri, kad je ljubav molila u Getsemaniju, treslo se 1000 đavola. Preplašeni demoni natjerani su u bijeg. Čas je došao. Ljubav je slavila ljubav. O Getsemani, ti si svjedok izdaje. Ti si svjedok napuštenosti. Ustani svjedoče i svjedoči. Kćeri, Juda me je izdao, ali koliko me njih danas još uvijek poput Jude izdaju. Onog sam časa znao da će se njegov poljubac raširiti među mnoge i na naraštaje koji imaju doći. Ovaj isti poljubac bit će mi davan opet i opet, neprestance, obnavljajući moju tugu, ranjavajući moje srce. Vasula, dođi, daj da se utješim, daj da se odmorim u tvome srcu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Drugo žalost. Isus je bičevan. Meditacija iz Biblije. Pilat je Isusa osudio i dao ga bičevati. Meditacija iz poruka pravi život u Bogu. Isus diktira o svojoj muci. Kad su me bičevali, pljuvali su po meni i udarali me po glavi, zbog čega mi se smutilo. Udarali su me u trbuh, te sam bez daha pao na tlo, stenjući od boli. Zabavljali su se udarajući me redom. Nisam bio za prepoznati. Tijelo mi je bilo izlomljeno, a tako i moje srce. Meso koje mi je bilo rastrgano visjelo je po čitavom tijelu. Jedan od njih podignuo me i vukao, jer me noge više nisu nosile. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Treće žalosno otajstvo, Isus okrunjen trnovom krunom. Meditacija iz Biblije. Vojnici su se zabavljali rugajući se Isusu. Meditacija iz poruka pravi život u Bogu. Isus nastavlja, a onda su me ogrnuli nekom svojom haljom i vukli udarajući me, gađajući me usred lica. Slomili su mi nos, mučili me. Slušao sam njihove uvrede. Kćeri, njihovi glasovi puni mržnje i izrugivanja odzvanjali su, prelijevajući moju gorku čašu. Slušao sam ih kako govore, gdje su ti sada tvoji prijatelji, sada kad je njihov kralj s nama? Jesu li svi Židovi takve izdajice kao što su ovi? Gledajte njihova kralja. I okrunili su me trnovom krunom. Kćeri, vikali su, gdje su ti tvoji Židovi da ti kliču, jer ti si kralj, zar ne? Možeš li ga oponašati? Smij se, ne plači. Ti si kralj, zar ne? Ponašaj se kao kralj. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim Te za one koje ljubiš Ti, ali ne znaju kako da Tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Četvrto žalosno tajstvo. Isus nosi križ. Meditacija iz Biblije. Iscrpljen i natovaren teškim križem, Isus uziđe na Golgotu. Meditacija iz poruka pravi život u Bogu. Isus nastavlja. Svezali su mi noge konopcem i naredili da idem do mjesta gdje je bio moj križ. Kćeri moja, nisam mogao hodati, jer su mi noge bile svezane, te su me do križa vukli po zemlji, potežući me za kosu. Moja je bol bila nepodnošljiva. Komadići mesa koje je visjelo nakon bičevanja iskidali su se. Popustili su mi konopce na nogama. Udarcima nogu podigli su me s tla i natovarili mi moj teret na ramena. Nisam mogao vidjeti svoga križa, jer su mi oči bile pune krvi, koja je zbog trnja što se zabolo u glavu curila u mlazovima niz lice. Tako su oni podignuli moj križ i stavili mi ga na ramena, gurajući me prema vratima. O kćeri, kako je bio težak moj križ, koji sam morao nositi. Očutio sam put prema vratima, vođen bičem iza sebe.
Pokušao sam gledati kroz krv koja mi je pekla oči, a onda sam osjetio da mi netko otire lice. Žene pune boli prišle su mi brišući moje natečeno lice. Čuo sam kako plaču i jauču. Osjetio sam ih. Budite blagoslovljene, izustio sam. Moja će krv oprati sve grijehe svijeta. Gledajte, kćeri, došlo je vrijeme vašeg spasenja. Pošao sam bliže k svjetini koja je divlje vikala. Nisam vidio ni jednog prijatelja. Tamo nije bilo ni jednoga da me utješi. Moja je smrtna borba rasla i ja sam pao na zemlju. Bojeći se da ću izdahnuti je prije raspinjana. Vojnici su naredili jednom čovjeku imenom Šimun da ponese moj križ. Kćeri, to nije bio čin dobrote ili samilosti. Ne, to je bio radi toga da me sačuvaju za križ. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim te za one koje ljubiš ti, ali ne znaju kako da tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Peto žalosno tajstvo. Isus je razapet i umire na križu. Meditacija iz Biblije. Isus napušten, trpi i umire na križu. Meditacija iz poruka pravi život u Bogu. Isus završava. Kad smo došli na brdo, bacili su me na zemlju. Svukli su s mene odjeću, ostavljajući me golog, vidljivog svakom oku. Rane su mi se opet otvorile i krv je tekla po zemlji. Vojnici su mi ponudili vino pomiješano sa žuči. Odbio sam jer sam duboko u sebi već bio pun gorčine koju su mi nanijeli moji neprijatelji. Brzo su me pribili na križ. Prvo ručne zglobove, a onda, nakon što su čavle zabili u križ, rastegnuli su moje izlomljeno tijelo i divlje proboli moje noge. O kćeri, kakva bol, kakva smrtna borba, kakvo mučenje moje duše. Napušten od svojih ljubljenih, zanijekan od Petra, na kome ću zasnovati svoju crkvu, ostavljen od svih svojih prijatelja, samcat, prepušten svojim neprijateljima, zaplakao sam, jer je moja duša bila ispunjena žalošću. Vojnici su postavili moj križ u udubljenje. Uprov sam pogled iznad svjetine, a jedva sam mogao gledati. Svojim nateklim očima gledao sam taj svijet. Nisam vidio ni jednoga prijatelja. Među onima koji su me ismijavali nije bilo ni jednoga da me utješi. Bože moj, zašto si me ostavio? Ostavljen sam od svih onih koji su me ljubili. Pogled mi je pao na moju majku. Pogledao sam je i naša su srca progovorila. Dajem ti svoju ljubljenu djecu da budu i tvoja djeca. Ti ćeš njima biti majka. Sve je bilo svršeno. Spasenje je bilo blizu. Vidio sam otvoreno nebo. Svi su anđeli stajali u iščekivanju. Sve je stajalo u nijemoj tišini. Oče moj, u tvoje ruke predajem duh svoj. Sad sam s tobom. Ja, Isus Krist, izložio sam ti svoju smrtnu borbu. Nosi moj križ, Vasula. Nosi ga za mene, jer ja te ljubim, kćeri. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Isuse, moja jedina ljubavi, ja molim Te za one koje ljubiš Ti, ali ne znaju kako da Tebe ljube. Neka budu očišćeni, ozdravljeni, da budu oslobođeni od svakog zla. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote i slasti i ufanje naše zdravo. K Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. Moli za nas, sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo Te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti
i nauživamo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen.